Jonathan Matei ow'emyaka 50 hamwe na Milton Thembo w'emyaka 39 bakakwatirwa mu district ya Ntoroko obu babaire nibatwara emihoro, ebihosho, emisyo hamwe n'ebindi mu district ya Bundibugyo okubiguza. Okurugiirira ha Lieutenant Joe Warsimbi ora RDC wa Kasese, abanenzarwa za Kasese kandi bakakwatirwa mu district ya Ntoroko aha 12 by'okwezi kwa 12 omwaka oguhwire. Abantu babekengera then gwaka kasera kali kakabaawo nga abebijambi bamaze okulumba polisi. So omulimu gubeerawo abantu balina okukola omulimu gwabwe, naye ate abakozesa omulimu gwabwe basinga okubeera abakyamu, oba abakozesa ebiva mu mulimu gwabwe ebitera okubeera abakyamu. Naye nga abasajja batu tebalina mutawaana, bali bagenza kunoonya akasente ebundi. Lieutenant Warsimbi nagira ngu abatuura bakateekateeka ngu aba n'abayejumbire omu kutahirira polisi bitu bizire bashanga ngu n'abahesi kandi omurimo ogu bagumaziremu obwire buringwa. So tusaba bananchi babeere nabo bulungi, tebabalowolezaamu bino nti ate bali mu kino. Bantu beerufu bulungi era ogwo omulimu gwabadde bagukola. Waliwo n'omu omusomesa asomesa mu masomero gaffe muno naye yajja wano n'atuwa obujulizi obwo nga efamire yemu era bonna baali bakola mulimu gw'obuweesi. Mate hamwe na Tembo barekwirwe kandi nibagira ngu bakakwata obu babaire nibaza omu Bundibugyo kuronda yakatereka ebintu byabo. Nabyenkande ebintu bidwe ngahika omu Ntoroko bamanya hamu narwamantwara ekibuku barakisi enjakya bamatukinja naratutwara hayo Kampala batuhamba tukaenda Bundibugyo tukawulira babere babetruhamba bamatutwara Kampala babere babetutwara samaitu nai beterunzerere government y'amarangera eyo batutwalera. Abantu basiima gavumenti okubarekura bakagaruka omu maka gaabo. Nanji ono n'amarwayo nabwire ningasima gavumenti inasima yiwama turusia musara asinge erekoloromente ewamani bakabani bakora business ejo kyonka akaba murundi gwabo wo kubanza okugenda omukatare akabundibutso baba interceptinga. Government yakora omulimo mwingi munonga okucyondoza kwikapaka habwijukuru na wijukuru kurebe emirimo yo kwesa ya blacksmithing oba bakabani bakikora. Aba gavumenti buri omwe izire nemukwatiraho n'emitwaro 50 okubahweraho ahabwo obwire bamazire batari mu maka gaabo. Buri kushesha habiro kibanza ky'okwezi kwa 11 omwaka oguhwire district ya Kasese, Fort Portal hamwe na district ya Kabarore bakatahirwa biina z'abahendire bisira abantu kandi ebyokurwanisa nk'emihoro, emisyo hamwe n'embundu na bimwe aha byabaire byinwa biina zaaba. Amakuru aga gashakwa Gilbert Muhanguzi.